il est le frère, le troisième frère de notre bien-aimé Carlito. Ele é o terceiro irmão do nosso irmão Carlito. Alors, il est là dans une famille chrétienne. Ele está dentro de uma família cristã. Ok, maintenant je demande le protocole, s'il vous plaît. Il y a un protocole avec nous ici, s'il vous plaît. Será que tem protocolo aqui no meio? Un protocole chargé pour les orateurs, s'il vous plaît. Não tem Si tu peux protocolo. le faire rapidement. Carregado de Il y a un protocole qui est chargé pour les orateurs. Que tem protocolo Tu te présentes, tu me... Alors tu es prêt avec nous, s'il vous plaît. Ele está pronto conosco Alors, aqui. avec votre honneur, Com toda a honra. nous voulons maintenant appeler Vamos chamar les pasteurs o pastor Marlis Pembele par vos acclamations. Je ne veux pas beaucoup prendre le temps de me présenter, c'est utile. Je suis votre frère en Christ. Amen. Voilà, je suis marié, votre précision, et je suis père de 3 enfants. Et il m'a été demandé de parler ou de répondre à cette question-ci. Comment unir et rendre les enfants prospères. Je t'accueille dans ces lieux. J'accueille ta présence. Cette est précieuse ici dans ces lieux. Je te témoigne ma reconnaissance pour la santé de l'âme, de l'esprit, du corps. Merci de nous avoir encore convoqués ce matin dans ton sanctuaire, Seigneur, pour te rendre un culte et écouter tes paroles. Je me laisse sous tes directives. Accompagne chacune de mes paroles par le Saint-Esprit. Règne dans ces lieux, en roi, en maître et en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Les parents doivent avoir la révélation de la destinée de leurs enfants et demander la sagesse pour orienter ses enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Segundo o caminho que devem seguir. Shalom. Ok. Nous venons d'accompagner le docteur Thomas. Comme il vient de s'exprimer, il est là. Il y a une équipe médicale avec nous. Non. Il y a une équipe médicale avec nous. Alors pour aider de mesurer la tension artérielle et faire la glycémie à un prix bas, 500 kwanza. Alors, allez à la... Vérité marquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité marquée c'est Bikaya compter la vérité. Uzeiki Salou, Vérité marquée c'est Tikana Yebi Sayo Niki. Oyebi Mosala, Vérité, ezali notre groupe tous les jours. Vérité, ezali notre groupe tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema Yakobet Luka. Toi, excellent médecin. Tu és o excelente médico. La médecine n'est rien autre qu'une assistance. A medicina é somente uma assistência. Descends dans cette salle. Deixa nesta sala. Prends le contrôle de toutes choses. Toma o controle de todas as coisas. Domine ici tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Domina sobre todo o espírito que não confessa o teu nome. Et remplis-nous par la puissance du Saint-Esprit. E preencha-nos pelo poder do Espírito Santo. Dote-nous d'une intelligence, sagesse extrême. Nos dê uma sabedoria extrema. Afin d'expliquer au peuple de Dieu ce que nous dominons sur la médecine. Para podermos explicar ao teu povo que nós conseguimos dominar na medicina. Nous te demandons. Nós pedimos a ti. Et nous croyons de tout cœur que tu es au milieu de nous. E acreditamos de todo o coração que estás no meio de nós. Car c'est une référence de la Bible. Porque é uma referência da Bíblia. Qui dit que là où 2 ou 3 personnes sont unies en mon nom. Porque diz assim a palavra, por onde 2, 3 se unem ao meu nome. Je suis au milieu d'eux. Eu estou no meio deles. Nous croyons que tu es au milieu de nous. Acreditamos que estás no meio de nós, Senhor. Bénis cette réunion. Abençoa esta reunião. Et accorde-nous la foi de l'enlèvement. E nos dê uma fé do arrebatamento. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Nós pedimos e falamos obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amen. Bien.
Je crois qu'on n'a pas assez de temps tout le monde à comprendre c'est quoi le diabète. Vou falar numa linguagem mais fácil para todo mundo compreender o que é o diabetes. Je ne saurais pas parler du fond de la médecine sur la vraie définition. Eu não vou falar profundamente a verdadeira definição. Mais en fait, dans l'organisme, nous avons l'organe qu'on appelle le pancréas. Mas no organismo temos o órgão que se chama pâncreas. Et dans le pancréas, il y a des cellules qui sont regroupées. E tem células que estão recuperadas. Et ces cellules qui sont regroupées, on les appelle les cellules de bêta. E essas células que são unidas chamam-se células de beta. Hylo-laryngèse. Hylo-laryngèse. Lagerance. Bon, ces cellules se trouvent au niveau du pancréas. Encontra-se no meio do et ce sont ceux qui sécrètent l'insuline. E são elas que criam insulina. Et l'insuline, c'est l'hormone. Quand vous mangez la nourriture, quando você alimenta-se, dans la nourriture, nous avons des lipides. Na alimentação nós temos a lipide. Nous avons des glycides. Temos a glicina. Nous avons des protéines. Tem proteínas. Il y a des protéines animales. Tem proteínas animais. Il y a des protéines végétales. Tem proteínas vegetais. Alors, il y a des glycides. E há também glicinas. Alors, ce qui se passe dans l'organisme, que ela vai entrando ao pouco em todos os órgãos. Et qui va provoquer ce qu'on appelle l'hyperglycémie pancréas de l'organisme, de l'organe du pancréas. Nesse mesmo sistema dos órgãos, on a um hormônio que se chama glicalcone. Parce que le glucose est stocké. E quando ela está là pour libérer les glucoses, poder retirar o que está preenchido, toca o hipoglicemia. Ici, nous sommes devant un peuple dédié. Estamos diante do povo de Deus. Nous parlons de ces troubles métaboliques. Está a se falar dessa confusão metabólica. Parce qu'il y en a tant d'autres. Porque há um tempo outro. Il y a un docteur qui a parlé sur l'hypertension. Tem a doutora que falou da hipertensão. Donc, hypertension artérielle essentielle. Hipertensão arterial essencial. Et moi, je suis venu, je parle de diabète. E eu estou a falar do diabetes. Alors, dans le diabète, nous avons parlé qu'il y en a deux types essentiellement. No diabetes falou-se que tem dois tipos essencialmente. Les deux types du diabète principal. Dois tipos de diabetes principal. Il y a le diabète type 2. E há diabetes tipo E. 2. Ah, tipo D. 2. Ah, tipo 2. Le diabète type 2, c'est le diabète qu'on rencontre chez les jeunes. Diabetes tipo 2 é que se encontra nos jovens. Et le diabète type 2, c'est le diabète de l'adulte. Diabetes tipo 2 é que se encontra os adultos. Alors le diabète type 1, diabète tipo A, le diabète type 2, diabetes tipo 2 ont les mêmes symptômes. Segundo é urinar abundantemente ou várias vezes. Et nous avons parlé également d'un amaigrissement. E falou-se também de emagrecimento. Alors, tous ces symptômes apparaissent dans les diabètes. Type 1, type 2. Todos os sintomas aparecem no diabetes tipo A, tipo B ou 2. Non, je ne vais pas parler de A, je parle de 1 et 2. On dit hier que le diabète entraîne une nécessité. Disse-se ontem que o diabetes contém uma necessidade. Nécessité, donc vision. Tem que passar por isso, vamos lá, nunca conheço francês. Que diabetes? Tipo me parler. Tem dois tipos. Diabète diabète. Diabetes de jovens. Solobani que jeunes à partir de 1 jusqu'à 39 ans. Jovem de 1 a 39 anos. Et Tolobi diabète type 2, montant à 40 ans, tu commentes. E a partir de 40 subindo. Complicações à diabète. No meio das complicações da diabetes. Nous avons un problème na miso. Temos problema aqui da visão. Ceux qui m'ont bien la diabète, il y a un problème à miso. Le diabète, c'est une complication sous le colo. Falou-se também outro tipo de sinal do diabetes quando você vê nas patas e você sente tipo umas picadas. Neuropathie diabétique. Chama-se neuropático diabético. Exact. Alors, diabète, c'est une complication. Il y a impuissance sexuelle. A diabetes dá uma complicação de capacidade sexual. Oui, exact. Se entrar em detalhe. Rénale.
Donc, diabète, les ali malades, ou ils ont perturbé le système et l'organisme. Diabete é uma doença que perturba o sistema do organismo. Alors, diabète, va traiter à yango. Ela trata-se. Guérison nango ya liboso, pour isso ngayo e répondre na yo patient. Então, a primeira sua cura depende de você como paciente. Isso na medicina bem yango. Nós na medicina chamamos isso de regime da dieta. Você tem um irmão menor ou mais velho que é a hipertensão, de fazer a hipertensão. A pessoa que tem a hipertensão tem a chance de conter a diabetes. Um bom médico, quand il met comme hypothèse diagnostique, então, um bom médico, quando ele faz o diagnóstico, il voit comment que nous suspectons un trouble métabolique. Então, ele deve escrever que nós estamos de diabetes a diabetes. Coloca as probabilidades. Se houver uma complicação, il faut signaler qu'il y a une complication, pardon. Então, aqui assinalei um elemento muito importante. Ainsi que o pastor. Assim também como o pastor descansar. Si un brebis, le pasteur se repose. Deixa o pastor descansar. Le pasteur peut donner un calendrier de visite. On peut le rencontrer au bureau un mardi. L'équipe organisationnelle pour dire. Agradeço a equipe da organização. Nous avons un consulteur juste en face du cimetière de Kamama. De frente ao cemitério provincial, nós podemos ajudar o povo de Deus para essa patologia. Du reste, que Deus vous bénisse. O resto, que Deus vos abençoe. Amen. Tosepeli. Tobetelie maboko makasi. Na bengi visionnaire OPEC a présenté biso motei parce que lui qui est à l'honneur. Vou chamar o visionário do OPEC que vai nos apresentar o pregador. Ok, shalom. 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 Ok, nous venons d'accompagner le docteur Thomas. Comme il vient de s'exprimer, il est là, il y a une équipe médicale avec nous. Non. Il y a une équipe médicale avec nous. Alors pour aider de mesurer la tension artérielle et faire la glycémie à un prix bas, 500 kwanza. Alors allez à la secrétariat, tout bien organisé pour vous. Ça c'est fique. Use le micro maintenant. Non, use le micro. C'était la rubrique scientifique. Maintenant nous voulons entrer dans l'autre étape d'écouter la parole de Dieu. Agora vamos entrar numa etapa de ouvir a palavra de Deus. L'homme de Dieu qui va nous parler maintenant, o homem de Deus que vai nos falar hoje, c'est un pasteur. É pastor. Il est responsable d'une église. É responsável de uma igreja. Il est professeur dans un institut biblique. Esse é estudo bíblico. En Allemagne. Lá na Alemanha. Il est aussi organisateur de conférences. E é organizador de conferências. Il est arrivé avant-hier. Ele veio anteontem. Il est parmi nous. Ele está no meio de nós. Alors il va nous parler. Ele vai nos falar. Il va nous parler. Ele vai nos falar. Est-ce que vous êtes prêts pour les recevoir? Nós estamos preparados para les receber. Hier je l'ai présenté. Ontem eu já apresentei. Hier je l'ai présenté. Ontem já l'apresentei. Et il est le frère, le troisième frère de notre bien-aimé Carlito. Ele é o terceiro irmão do nosso irmão Carlito. Alors il est là dans une famille chrétienne. Ele está dentro de uma família cristã. Ok, maintenant je demande le protocole s'il vous plaît. Il y a un protocole avec nous ici s'il vous plaît. Será que tem protocolo aqui no meio? Un protocole chargé pour les orateurs s'il vous plaît. Não tem Si tu peux le faire rapidement. Il y a un protocole qui est chargé pour les orateurs. Tu te présentes, alors tu es prêt avec nous s'il vous plaît. Alors avec votre honneur, nous voulons maintenant appeler les pasteurs Marlis Pembele par vos acclamations. Alléluia.
Prenons place, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je ne veux pas beaucoup prendre le temps de me présenter, c'est utile. Je suis votre frère en Christ. Amen. Voilà, je suis marié pour votre précision. Et je suis père de 3 enfants. Et il m'a été demandé de parler ou de répondre à cette question-ci. Comment unir et rendre les enfants prospères pour un avenir meilleur selon leur couleur. Voyez? Et les enfants nés dans le foyer. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler, de répondre à cette question. Je t'accueille dans ces lieux. J'accueille ta présence. Cette est précieuse ici dans ces lieux. Je te témoigne ma reconnaissance pour la santé de l'âme, de l'esprit, du corps. Merci de nous avoir encore convoqués ce matin dans ton sanctuaire, Seigneur, pour te rendre un culte et écouter tes paroles. Je me laisse sous tes directives. Accompagne chacune de mes paroles par le Saint-Esprit. Règne dans ces lieux, en roi, en maître et en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Gênesis 49. Je lis la parole. Faço a leitura. Jacob appela ses fils et dit: Jacó chamou seu filho e disse: Ensemblez-vous Ajuntai-vos et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Anunciarei-vos o que há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous, verset 2. Juntai-vos, Israel, Votre Père. vosso Pai. Amen. A revelação do destino dos seus filhos e para serem orientados a Deus, como eles podem viver ele. Les parents doivent avoir la révélation de la destinée de leurs enfants. Os pais devem ter a revelação do destino dos et filhos demander la sagesse pour orienter ses enfants e pedir a sabedoria para orientar os filhos selon la voie qu'ils doivent suivre. segundo o caminho que devem seguir. Il est écrit: Está escrito: instruis à l'enfant selon la voie qu'il doit. Instrui o teu Et filho no quand caminho il que viendra, deve quand il ne seguir. s'en détournera Quando jamais. tornar-se mais velho, não se vai Alors cette desviar. instruction, c'est le rôle de parent. Essa instrução é o rolo do pai. C'est le parent qui communique, É o pai quem qui comunica, inculque. que inclui. Jacob rassemblant ses enfants, Jacó juntou seus filhos e disse: declara, enseigne, ensina, prophétise, profetiza. et le ciel va arroser. O céu vai regar. Le ciel ne peut pas arroser tes enfants si au préalable le parent ne faut rien. Os céus não podem regar nos filhos se os pais não Tu peux fazem. avoir un grand ministère. Podes ter grande. La question que je voudrais poser à chacun de nous, A pergunta para conhecer o destino dos teus filhos. pasteur, Pastor, servant, serviteur, serva de Deus. as-tu déjà consulté Dieu Será que já consultaste a Deus pour connaître ce que tes enfants seront dans la suite des para temps? conhecer quem os seus filhos serão depois de tempo? Jacob est clair. Jacó é claro. Il rassemblant ses enfants Ele junta seus pour filhos leur parler de ce qui viendra. para Et c'est ministeriar. la honte quand les enfants sont à bas niveau. Mas é vergonha quando Sans os filhos instruction. estão de baixo nível, sem instrução. Je suis fier de l'apôtre Adalo qui sera notre orateur au mois d'octobre à Sou l'Allemagne. vaidoso do apóstolo Adalor, que Quand será je vois depois ces do curador. filles se Quando eu marier vejo officiellement seus filhos avec une instruction casarem bombée, como uma instrução ça muito prouve linda, qu'il n'a pas travaillé en vain. prova que não trabalhou em vão. Ça prouve qu'il avait fait d'abord de ses enfants Prova la que priorité. tornou seus filhos uma C'est pas un prioridade. ministère. Não o Ta ministério. famille biologique. Primeiro a sua família Et Dieu nous biológica. demandera compte. E Deus vai te pedir contas. Tu peux avoir 40 000 les enfants spirituels. Podes ter 40.000 filhos espirituais. Mais un bon visionnaire voit d'abord comment vont tes enfants. Bom visionário vê como é que os seus filhos vão. Est-ce qu'ils évoluent bien? Será que desenvolvem bem? Pour Betatolo qui n'a pas la béni. Para bater peito que você tem muitos filhos. Dans la balle béni, mais moi la base ici. Tens muitos filhos, mas engravidaram a tua filha em casa. O que é que você fez como pastor? Grand ministère baptiste. Grande ministério, títulos. Nous avons des grandes responsabilités. Nós temos grandes responsabilidades. Je suis désolé, le temps est petit. N'attends que. Eu tenho pouco Il y en a tempo. 100 de la nova bora. Queria mesmo lançar coisas. Alléluia. Aqui. Amém. Nous avons moyen qui maintenant qui est normalement logique. Yeah.
Então essa é um pouquinho grossa, estou na lógica. Vão me dar uma carta vermelha, mas eu converso bem. Pasteur, prophète, merci pour ton esprit ouvert. Profeta, obrigado pelo espírito aberto. Alléluia. Amém. E apresentar isso, papá. Vamos aproveitar a oportunidade. Como estás a viver aqui, então vem aqui falar da parte de Deus. Alléluia. C'était une bénédiction. É uma bênção. Le mot hasard n'existe pas dans le Não dictionnaire. existe azar no dicionário. Je bénis parce qu'il a arraché une bénédiction pour toi. Abençoa ele porque resgatou uma mensagem. Alléluia. Amém. Deuxième exigence. Segunda exigência. Pour que cette destinée se réalise. Para que o destino se realize. À part. Além. Ce que je vais te dire. Do que vou dizer. Là. Oh, les mots me manquent parce que prédication, il y a un moment où ça mystique, là où je continue. É verdade, pregação. À part la perception spirituelle des chers, des parents. Percepção espiritual do pai. Le point B, je voulais dire. Ponto B, quero dizer. Sa respectivité. A sua recepção. Réceptivité chez les enfants. Receptividade nos filhos. La réceptivité. Receptividade. Je veux dire que c'est l'attitude de recevoir les idées. Dizer que é uma atitude de receber. Ou saisir des pensées d'autrui. Ou então aproveitar o pensamento. Allez, écoutez-moi ceci. Ouça-me. Cette réceptivité. Essa receptividade. C'est l'obéissance. É a obediência. Et la crainte de Dieu que nous communiquons aux enfants. O temor de Deus que nós comunicamos a nossos filhos. Si Saül n'avait pas accepté d'être envoyé par son père. Se Saul não aceitasse de ser enviado ao seu pai. Imaginons un peu. Imaginemos C'est vrai que Dieu crée des circonstances. Deus cria circunstâncias. Mais Dieu saisit aussi des opportunités. Comment tu les sois, comment tu perçois les choses. Como é que você aproveita as coisas para ele trace o caminho. L'écoute. A escuta. Il a obéi l'ordre de son père. Obedeceu a ordem do et seu sur pai. son chemin, e no seu caminho. il rencontre Samuel. Encontrou-se com Saul. Il devient roi. E torna-se rei. La réceptivité. Receptividade. Obéissance. Obediência. À l'ordre établi. A ordem estabelecida. Aos pais. Et si d'abord selon le Seigneur, essa expressão segundo o a été Senhor, souvent oubliée chez les parents, muitas vezes é esquecido aos pais. qui fait toujours que les enfants leur obéissent selon eux. Que faz com que os pais obedecem, os filhos Et non obedecem selon le segundo Seigneur. eles, não segundo o Est-ce que tu Senhor. as compris? Não sei se compreenderam. Honorer, Honrar c'est respecter, é respeitar, c'est rendre honneur, é render honra, c'est se conformer. é se conformar. Alléluia. Amém. Alors je vais terminer. Vou terminar. Alors cette pensée de Genèse chapitre 49, Esse pensamento de Gênesis 49. ce texte nous donne Esse texto nos dá deux grandes vérités et je vais terminer. duas grandes verdades onde eu vou terminar. Jacob dit, Jacó diz: ensemblez-vous. juntai-vos. Ensemblez-vous. Rejuntem-se. De quoi est-ce qu'il fait allusion? O que ele está querendo dizer na primeira verdade? L'unité. Primeiro é a unidade. Bien, Jacob s'est réuni ses fils Jacó juntou seus filhos et le rassemblait autour de lui. e lhes meteu ao redor dele. Bien, cette unité Essa unidade jaillit directement parler de l'amour fraternel au sein de la famille. de uma vez vou falar de uma união fraternal no meio da família. Et ici, il n'y a pas de favoritisme. Aqui não tem favorismos. Dans la famille, Não há il favorismos. n'y a pas d'injustice. Não há injustiças. Mais il y a l'amour, No amor il y a l'unité. da união. Peu importe. Não importa. Je descends encore. Vou deixar. Ceux qui sont nés de sa famille, tant aimé Rachel, E quando nasceram e ele amava Raquel. ceux qui sont nés de sa femme tant aimée Rachel, E nasceu da mulher que muito amava Raquel. tout comme de ceux qui sont nés de Léa et Bilia, ainsi de suite. E daqueles que nasceram da Leia, Bila e etc. Parents, Pai, nous sommes appelés à être de vrais parents, somos chamados a ser à bons savoir pais, réunir nos enfants, saber unir os nossos filhos qu'ils soient nés dans le foyer que são nascidos no ou casamento en foyer. ou fora do C'est casamento. nos parts des Não enfants. despreze teus filhos. Ne joue pas le rôle des parents des Jephthé. Não, Pas ton Jephthé. não joga o teu Jefté. Il est l'héros de nos familles. É o herói das nossas famílias. O teu amanhã pertence a Même Deus. si mon doigt peut sa image, il y a pas de kounia. Mesmo que a pessoa dê uma imagem, Deus é quem o pegou. A pessoa que está a te pregar, para estudar tinha que
e jogaram aí 5. Eu vendi petróleo. On me disait voyou. Diziam que eu sou um rebelde. Je vous dis que Mas vos digo, l'Allemagne c'est le pays des Allemands. En allemand ça dit Deutschland. E a Alemanha fala-se Deutschland. Pays pour les Allemands. Premièrement. País para alemãos. Dans leur hiérarchie, Na sua hierarquia, ils commencent d'abord à se servir. eles começam a se Après les servir. Européens, Depois de les europeus, Turcs, nous sommes les derniers. nós somos os últimos. Mais la personne qui vous prêche, A pessoa que vos prende. j'ai distingué pendant 32 ans. Distingui 32 anos. La voix ça est l'homme comment va au visage. Posso descrever algo e te dar um visto. Pai! Connaître la vie, la destinée de tes enfants. Conheça o destino dos teus filhos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Amen. Amém. Estamos abençoados. Est-ce que vous avez vraiment béni? Estamos abençoados. Amen. Pasteur Pepele Pambolama. Pastor Pevela, seja abençoado. Tobengi. Quantos aplaudir para o Senhor? Amém. Aplauda ainda para o Senhor. Eu quero que você aplaude para o Senhor. A nossa preletora que nós queremos escutar neste momento, ela está fora do país. Amen. Amen. Amém. Amen. Como devemos temer a Deus e também como devemos também servir a Deus dentro dos nossos lares, através de seguir a Ele, e entramos também nessa obra. Amen. Ele também é esposa do meu pai espiritual, Le bishop. o bicho, e é visionário da igreja da Restauração dos Estados Unidos, na Floresta. Eu quero que eu lhe veja e vocês também possam lhe ver. Est-ce que vous êtes prêts à Estão preparados de seguir esta mulher na manhã? le baba amen não posso eu caio para lá. Fala para a mãe, porque sabe Não vete Jesus Cristo maboko makasi. o Senhor. Tanto nazo ceder micro Quando estou a dar o micro, e pai a Mama Astrid Sony, a mamãe Astrid de Sony, na combo na Jesus Cristo. Maman pouvez répéter? mamãe pode repetir. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ela vai ouvir. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Il y a quelqu'un qui est en train d'interpréter la Bible. Oui, si vous avez votre interprète, c'est mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Deixa quem interpretar. Sim, tem. Oui, maman, vous pouvez continuer. Pour moi, d'être devant vous pendant ces temps de conférence. É momento maravilhoso de estar perante vocês durante esta conferência. Est-ce que vous écoutez? Será que estão ouvindo? Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur et je dis merci à Pasteur Mélanie et toute l'équipe pour les grands travail qu'ils sont en train d'abattre. E eu abençoo o Senhor e eu digo obrigado na pastor Melania sobre todo o trabalho que ele está fazendo. Je vous salue tous, vous serviteurs et servantes de Dieu. Eu saúdo todos, servos de Deus e servos de Deus. Eu vos cumprimento em nome do Senhor. Amém. Allô? Allô? Je n'écoute plus maman, je n'écoute plus maman Astrid. Maman, si tu peux parler. Technique eza manœuvre nango. Ouais. Donc on n'écoute pas maman Astrid, mais j'écoute bien maman Mélanie.
Maman son. Non, vous êtes vraiment très loin du son. Et il y a encore une musique là-bas. Il y a une musique là-bas. Ça va? Maman. Ok, le temps que maman Zobongisa son aïe, tu peux profiter de répondre à la question pour la tante. Je ne sais pas si je suis d'accord avec le bureau. Ok, le temps que maman Zobongisa ba micro, technique Zaka Bongo, comme ça, tu répondre à des questions où ils allaient poser pour ton programme de respecter elle. Est-ce que tu peux permettre à Bissot? Podem permitir l'ensemble, tu peux permettre à Bissot? Ok. Autant on a besoin de répondre à un téléphone. Dès que maman a bongisi micro comme ça, n'a pas de l'espace. Assim que endireitar o micro, então vamos deixar o espaço. Amen. Ok. Maman, je l'en ai Bissot. Première question est Pessamela Kingali Lobby. Quando falamos da família, a primeira estrutura de nossa unidade é lá por pouvoir conseguir uma instituição que o diabo está atacando é a família. A sociedade, a igreja, a comunidade não, mas é a vossa casa, como que vocês vivem, como que vocês andam, a vossa própria casa é a primeira igreja para vossos filhos. Quand vous, pasteur et votre épouse, vous chamaillez chaque jour à la maison et vous allez à l'église, c'est un lieu de joie, de satisfaction. O lar é um lugar da paz, um lugar da alegria. Só vai entender a conta diante de Deus como que ele tratou da sua esposa, como que ele tratou do seu marido, perante Deus. Je vous exhorte, chers serviteurs et servantes de Dieu, que ton foyer, que nós tivemos êxito para ganhar a nossa igreja, a nossa família, que é a nossa primeira igreja, e assim que vamos conseguir também ganhar outras pessoas que estão vindo na igreja. Nous avons beaucoup de pensent que quand j'ai essayé quelque chose, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, ça doit être un membre de famille qui est en train de m'ensorceler. Mensonge du diable, il veut détruire la famille pour nous diviser et nous n'aurons plus de force. Muita gente pensa il y a des sorciers, mais les sorciers, il est plus puissant que Dieu. Ton Dieu n'a pas de puissance. Quando nós pensamos que há bruxos, há feiticeiros, mas será que os bruxos são mais poderosos que o teu Deus? O teu Deus não é poderoso? Le problème que j'ai là, ça doit être ma mère, ça doit être mon père. Si ton père est sorcier, si tu es nous, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, nous avons transformé les gens du monde comme ayant beaucoup plus de force que le Dieu vivant et puissant que nous servons. E por que nós sempre devemos tornarmos as coisas como a sua avó não vai tocar o microfone na igreja para fazer o trabalho de Deus? La Bible dit que même quand tu viens avec ton offrande et que tu apprends que quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible dit ne donne pas l'offrande. La Bible dit dépose ton offrande, rentre et te réconcilie avec la personne. Après tu viendras donner ton offrande. Bíblia diz, quando você não está se entender com alguém, mesmo está a vir dar a sua oferta, de reprocher ton mari ou ta femme, de chamar a atenção do teu marido ou da tua mulher. Tu as besoin d'être humble et de chercher une voie de réconciliation et que vous puissiez parler le même langue, que vous puissiez vous aimer sincèrement en secret comme en public. Você tem que ser humilde, procurar a via, caminho de réconciliation. Les églises devaient être composées de familles qui sont membres de l'église, pas seulement des individus. Le papa prie à gauche, la maman prie à droite. Et moi, nous avons 33 ans de mariage. Meu marido e eu, nós temos 33 anos de casamento. Nous étions amis avant de nous marier, nous sommes restés amis toute notre vie.
dimanche 4, dimanche fait ma deuxième famille. Pour que Dieu se révèle dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et dans la société. Nós não precisamos de fazer pressão aos homens, mas nós precisamos sim de fazer a vontade de Deus. Que Dieu vous accorde la grâce d'être une famille unie pour pouvoir bénir notre famille. Nous segredo da nossa família tem que permanecer junto, segurando as mãos e permanecendo. Ma prière est que tu le visites particulièrement en ces jours. A minha oração que você me visita particularmente hoje. Et tu apportes une guérison dans les familles qui souffrent. Sur tous tes serviteurs, Seigneur, représentés ici. Sobre todos os servos de Deus representados aqui. Et sur leur famille. E nas suas famílias. Que la gloire te revienne, Père. Que a glória volta do Senhor. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Em nome de Jesus, assim oremos. Vai entender que o Espírito do Senhor vai levantar. Na quarta-feira. Está composição comigo mesmo. Da maneira que você escutaste.
yo osalaki nango nini. Amen. Ah papa umela zala batela lisusu amebo musika. Amen. Tokomi na mama moko kitoko. Chegamos num bom momento. Natanga a Bíblia mukolo moko ekamusina. Azalaka presente na mama ofrande. Afinal de Deus não tem a pressa no momento do ofertório. Diz que Deus espera no São Paulo à tua espera. Vai amanhecer, está à espera. A noite vai amanhecer, também está à espera. É o momento da bênção. Dizemos uma flor chama outra flor. Mas não só diga de fazer esse trabalho. Estou a chamar. Podemos aplaudir. Obrigado ao gabinete pela oportunidade. Je salue son excellence qui est parmi nous. Obrigado pelo excelente que estão no meio de nós. L'ambassadeur de Jésus-Christ. O embaixador de Jesus-Cristo. Notre papa, nous acclamons pour sa présence. Vamos aplaudir pela sua presença. Je salue ma femme qui est là à la porte d'Adassa. Rapidement, je voulais parler des offrandes. Rapidamente vou falar sobre a oferta. Je voulais donner o tema nessa exaltação. J'appelle ça l'offrande des enfants. Vou dizer a oferta dos filhos. Aujourd'hui, vraiment, c'est le jour des enfants. Vamos dizer a oferta, o dia de oferta dos filhos. Le premier prédicateur. Primeiro pregador. Et notre maman qui est à l'extérieur. E a nossa mamãe que está no exterior. Nous n'avons parlé que des enfants. Só nos falaram sobre as crianças. Nous voulons profiter de faire une offrande des enfants. E nós vamos aproveitar fazer uma oferta dos filhos. Je vais lire 3 versets. Vou dizer 3 verdades. Le premier c'est dans Job 1 verset 5. Primeiro está no livro de Job 5. La Bible dit. A Bíblia diz. Et quand les jours des festins. Quando o jour dos Deus chamou e santificou. Pour chacun d'eux. Appeler ses enfants. Ele chamou seus filhos. Et sanctifier chacun d'eux. E abençoou cada deles. Et donner et on dit offenser Dieu. A Deus dans leur cœur. No seu coração. C'est ainsi que Job avait tourné l'offrande des enfants. Ele tinha sempre o momento de fazer a oferta nos seus filhos. Et si nous lisons le psaume 127. E se nós lemos nos Salmos 125. Verset 4 a 3 objectifs. Temos 3 objetivos. On demande à cette offrande des enfants. De fazer essa oferta dos filhos. Offenser Dieu dans leur cœur. Ele disse às vezes eles pecaram a Deus. Cette offrande servait pour que la miséricorde de Dieu couvre la vie des enfants. Que nos enfants ont besoin de la miséricorde de Dieu. Quer dizer que nossos filhos precisam da misericórdia de Deus. Au temps où nous sommes arrivés. E no momento que nós estamos a viver. Il est difficile de contrôler les enfants. Nós temos dificuldade de controlar os nossos filhos. Il est difficile de savoir ce que les enfants font là où ils sont. E temos dificuldade de saber aonde os filhos estão a fazer. Tout ce qu'on peut faire pour nos enfants. O que é que nós podemos fazer com c'est la miséricorde de Dieu. É só a misericórdia. Cherchez la miséricorde de Dieu. Procura a misericórdia de Deus. Pour couvrir les enfants. Para cobrir os nossos partout ils se trouvent. Onde se encontram. Deuxième objectif. Segundo objetivo. A Bíblia dit comme les flèches dans la main d'un guerrier. Como a Bíblia diz, como a flecha na mão de guerreiro. Vous êtes le guerrier. Vocês são guerreiros. Vous êtes la guerrière. Vocês são. Et vos enfants, prophétiquement vos enfants. E a lançar profeticamente os vossos filhos. Vous prêchez par l'homme de Dieu la destinée des enfants. Onde falou o homem de Deus, o destino dos filhos. Le père doit avoir la révélation de la destinée de ses enfants. O pai tem a responsabilidade de dar a revelação dos seus filhos. Mas saber de profetizar sobre os seus filhos. Et il y a des actes prophétiques. Tem atos proféticos. Pour projeter ses enfants. Para poder falar. L'un de ces actes. Então, além desses atos, são oferta. L'offrande pour les enfants. A oferta sobre os filhos. Et le dernier objectif dans cette offrande. E o último objetivo sobre a oferta. Nous voulons soutenir cette vision. E vamos ajudar essa visão. E vamos dizer ao profeta. N'arrête pas. Não pare. Avança. Ici, on nous voit, on est là bien à avoir le pouvoir, les conseils. Ter o poder de conselhar. D'améliorer. De melhorar. Nos foyers. Nos
Cette vision mérite notre appréciation, mérite notre soutien. Pour les enfants. Je sais que vous aimez 25 000 points. Qui peut donner 25 000 points pour l'amour de ses enfants? 25 000 points. On mange tous les jours. On déjeune ici. Et aujourd'hui, je vois là-bas, il y a le repas là-bas. On va manger vraiment à la dimension d'un restaurant. Nous devons soutenir. Faire quelque chose. Pour mes enfants. Je prends 25 000 points. Votre venez nous aider, homme de Dieu, merci. Voilà. Merci, l'homme de Dieu qui vient de loin, mais qui a pris cette initiative. La deuxième personne, 25 000 points. Merci. Nous avons aussi les TPA ici. Peut-être que tu n'as pas ça en espèces. Tu peux donner à travers la transférence. Cela est aussi bien. Ok, tu me dis, prophète, je n'ai pas 25, je peux donner 20 000 points. Qui peut se lever avec 20 000 points? Pour l'amour de tes enfants. Qui a encore 20 000 points? Pour l'amour de tes enfants. Bango, Atombora Bango, Bakinde Moussi. Oui, il y avait un enfant qui interprétait ici. Ontem, quando eu estava a interpretar aqui. Senhor. Merci. Que Deus seja louvado. Moi, je ne peux pas prêcher encore. Mais les directeurs insistent que je prenne même 15-20 minutes. Tant que vous savez, quand vous organisez des choses pareilles, il y a trop de programmes. Directeur, merci. Directeur, obrigado. Merci. Mais je m'excuse vraiment. Pourquoi? Então, tem tanta coisa boa que eu queria falar. Je crois au message que le pasteur Maurício a donné. Acredito na mensagem do pastor Maurício. Je crois au message que la pasteur Astrid a donné. Acredito na pregação da pastora Astrid. Je crois que ça aide beaucoup de gens. E acredito que abençoa muita gente. Et je crois avec humilité, c'est comme ça. Com humildade. Alors, bon, a pregação não acaba. A pregação não acaba. Alors, avec humilité, il a eu que Batouling Bayokanga. Com humildade, eu sei que as pessoas querem ouvir. Je vous dis que c'était fantastique ce que j'avais préparé. Vou vous dizer que foi fantástico o que eu havia preparado. C'était wow. Si on a parlé d'un mot, au thème à la Kitty, au supporter la société. Não vais mais me suportar. On a dit ce que je prépare. L'air jeunesse, je m'abstiens de ne pas exagérer. Vraiment. Il est là pour m'honorer, alors acclamons-le. Namase de Rosa. Observez. Je vais rester là. Quoi? Pas besoin. Jesus. Amen. Nos invités. Et au moment où nous servons, je voudrais même pour servir, les gens vont nous servir parce que dans un bon matin, il faut libérer ça là-bas, il faut libérer ça.
Le pasteur Ricardo Pelela. Estou acolhendo o pastor Ricardo Pelela. Moninga ya Mtombongo. Amigo do homem de dinheiro. Moi, c'était un point de télé. Tu peux te voir beaucoup de Maline, la pasteur. Merci. Demain, je vous aime bien. Obrigada. Estamos aplaudimos para Deus. Pastora Magui. Estamos a ver a pastora Magui. Olha que na voilà, présence Raquel. Estamos a ver a pastora Raquel. Pastor Raquel. Obrigado. Nazo Yamba. Momo Yamba. Está no gabinete do profeta. Por favor, muito barulho. Estamos a acolher um dos membros do COPEC. Estão membros da COPEC que estão na sala. Ajuda semelhante que estão aqui na sala. Membros do COPEC que estão aqui na sala. Ajuda semelhante que estão aqui na Merci pour la conseil, pour les ensembles, merci. Pasteur Moisés. Estamos a ver o pastor Moisés. Pasteur Nico. Estamos a ver o pastor Nico. Pastor Ernestina. Pastor Ernestina. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Dadulelu. Estamos a ver a pastora Dadulelu. Apóstolo Bruno Babu. Coordenador a fama lá. Estamos a ver o pastor. Glória a Deus. Queremos acolher o nosso pai. La bonne excellence. O nome do Senhor. Miguel de Modiane. Miguel de Modiane. Malgré la occupation na yo. Papa na ministère. O teu filho, meu pai. Mon mentor, mon conseiller. Le général, il y a notre pasteur Mélanie, la technique de Mélanie. Ma Mélanie, ça vous dit s'il vous plaît. Vous êtes matin, vous dites merci, ça vous dit waouh! S'il vous plaît. Deus abençoe. Ça c'est l'équipe de la pasteur d'évangéliste à Bissot. Tina. Evangelista Tina. Glória a Deus, glória a Deus. Notre pasteur. Nosso pastor. Papa Molisi, que se encontra, aplaudimos. Pasteur Bissot Pivani. Estamos a ver o pastor Pivani. S'il vous plaît. Pasteur Blaise. Pastor Blaise. Pasteur Bissot. Isaías. Pastor Isaías. Pastor Jacques está com o Nick. Apóstolo Bissot. Apóstolo Elvis. Pastor Maí, que está com o Nick, da Mapambo do Mini. Deus abençoe. Foi uma dos ampassões da bebê da Bissot. Dona Doutora na Bissot, bem play. Vamos acolher a Dona Apóstolo Tony na Cata Bissot, sou ambiente, vamos acolher. Nous avons un représentant qui est IEPPBA. Nous représentons notre prophète Niesi. Nous représentons Nicolas. Nous représentons Nicolas, s'il vous plaît.
Notre prophète a prié pour nous. Alors, si vous appelez le pasteur de Catabiso, pasteur prophétise Mariana, pasteur Bibiana Betambourg, s'il vous plaît. Zamazon Lokumu. Na côté pasteur Moïse, je dois passer le couple pastoral, pasteur. Dedans. Hein? Oh, pasteur Pedro, de lui dans ma saille. S'il vous plaît. C'est bon pour nous donner le temps pour la vie. Moi, si un prophète Isaac a la porte de Isaac, s'il vous plaît. Waouh! Vraiment, est-ce qu'il y a un serviteur ou tu as invité la Tem um servo de Deus que não foi acolhido no meio de nós. Oh! Aleluia. Minha mana! Minha mana! Ai, 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 ai. Est-ce que você vai passar o Made? Merci beaucoup pour la présence. Aqui de equipe pour minha mana. Equipa dos seus filhos. Para trabalhar dentro desse trabalho. Será que tem um servo de Deus que esquecemos aqui? Papai, sou um bom pastor. Ancien Goma. Ancien. Goma. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Il y a quoi pasteur de você de Awa? Esquecemos pastor. Já. Bien parce que você de Awa, merci pour son temps. De que toi, il y a un bureau. Après, tu as le bureau, tu devais faire moi, c'est un aïe. Quero também levantar a minha esposa. Bispa Júlia Cita, Caio Música Catênio, também tem como mais s'il vous plaît. Maintenant, politique pour y avoir bibo na biso. Chose awana verset que quand a passé Bilvania quel amour. Parce que Bilvania a eu engagement lui qu'après activité pour y aller en bon mais il y a beaucoup qui na voiture et n'a pas eu bon azo. OK. Oui, beaucoup d'abisso. Voltaste mais ainda. Nós estamos na conferência com a presidência e Joko. Depois de Elias foi o primeiro dos presentes do a foto da vida daqui a Saquei. Nós temos o gabinete que trabalhamos. Alors, Biron a été composé dans l'un de serviteurs. Estava composto com 1000 servos. Pasteur Van Armando. Pastor Van Armando está a trabalhar com você. Não trabalho sozinho. Ele é vice-presidente da Bureau da Mesa. Tinha vice-presidente da mesa. Pastor Dadulelo. Nome de pastor Dadulelo. Vice-presidente da 10ª edição. Vice-presidente da 10ª edição. Nós pastor Magui. Nous avons la tesoreira, la biso papa Melito ici Kazali, même ensemble la biso. Merci to l'équipe na parte da medicina. Tínhamos a parte da medicina. Mongo ya apoio para trabalhar mingi para o elite na biblioteca científica. Uma das pessoas que trabalharam muito para ajudar na rubrica científica. Como é doutora Michelina Caio. Doutora Michelina Caio. Ele me foi mais caro que Kazali, então não vou mais Glória a Deus. Trabalhou mingi. Trabalhou muito. Mas na mesa kuna ele tem atenção arterial. E pode testar a tua glicemia. Pouco preço. Na equipe médicale, todo mundo irmão. Equipe medical. Irmão que também com a doutora. Na parte da mobilização, tudo aqui, notre conseiller. Na mobilização, aplaudimos fortemente para Deus. Na parte da protocolo, você tem a papai de Sofredi. Na parte do protocolo, tem o papai Freddy. Equipe do protocolo, que casava é Venezuela para o Domingue. Equipe do protocolo, I love Binomingue. Zamba para o Domingue. Deus abençoe. Dans l'équipe à filmage. Temos a equipa de filmagem. Nous sommes soutenus par notre maman Maquies, l'équipe Naye. Sustentado pela mamãe Maquies. Elle fait bon travail. Fizemos um bom trabalho. Usa contato Naye para dar na Zambia. Pega contato para agora. Agora canal é a televisão. Tem canal televisivo. O Mona Matéria não só é programa na canal da televisão. Então o programa vai passar no canal televisivo. Usa contato Naye para converter. Pega os contatos para uma boa cobertura. Bem, usando a equipe de intercessões aqui, e capaz aqui na notre parceiro, a votre Elvis. Equipa de intercessão foi guiada na pastor Elvis. Na notre pasteur Alain Bomba. Nous mettons son nom, s'il vous plaît.
Todos os intercessores, que Deus abençoe. E por remercier para tout ce choral. Agradecemos o grupo coral. Todos os músicos do El Betel. E outras igrejas que vieram unir-se a nós. Ele trabalhou na coordenação. Papa, isso é do Salini. Então, a equipe mobile é moderação. Temos uma equipa da moderação. Vraiment, va travailler fantastique. Que trabalharam fantasticamente. Notre prophétesse Joana. Você está aí, lá no fundo, lá no fundo. Na linha professor Flora, não vai para uma casa. Mas aqui vamos ter a moderação. Não estava sozinha na moderação. Notre pasteur Mandina Chantal. E a pastora Mandina Chantal. Notre pasteur. E a nossa pastora Raquel. Raquel. Deus abençoe. E notre pastor Magui. E a nossa pastora Magui. Trabalhando na moderação, Deus abençoe. E todos pela equipe trabalham na programa e interprete. Temos a equipe que trabalharam na interpretação. Neste lugar. Ele você veio. Pouco me tempo para cá, s'il vous plaît. Podemos aplaudir fortemente a equipe na interpretação. Trabalhamos muito bem. Profetisa Mariana, pastor Mariana. Oh, na notre pasteur, Lina Ricardo Pereira, bem trabalhado. Merci beaucoup pour la campagne, maman, pastor. Obrigada. Tu as fait bien, maman. Amém. Obrigada. Nós vamos comunicar com eu. Agora temos os anúncios. A voz do doutor. Tem a conferência 12 única. Na celebração 60 anos de idade. E a celebração de 60 anos de idade. E 36 anos de missão. E 36 anos de edições. E gozará samedi de 30. Será sábado, dia 30. De 8h a 12h30. Das 8 horas às 12h30. E faz o Dr. Calô. Dr. Calô. Na igreja Vimpac. Na igreja Vimpac. Vimpac. Situada na Praça Nova, na Sapu. Na referência que estão a dar. Rede na Sapu, o mundo explodiu. A igreja está aí. Samedi de 30. 8 horas até 12 horas, sábado, dia 30. Então, na conferência Mulher NP, temos também uma grande conferência. O apóstolo Mbenza a organizar. O apóstolo Mbenza está a organizar. De 10 a 15 de outubro. Temos ali escatologia. O tema é a escatologia. Em outubro. Em outubro. De 9h a 12h30. De 9 horas a 10h30. O oratório principal da doutora. O orador principal é o doutor Leopoldo Pato, de la RDC. Leopoldo. Da RDC. De Matadi para o do Matadi. Pastor Leopoldo Pato de Matadi. Pastor Leopoldo Matadi. Alors, lundi de 11 juillet. Segunda a 11 de julho. Pour les pasteurs et à Palanca. Pour dos pastores do Palanca. Le lundi prochain. Segunda próxima. Tous les pasteurs. Todos os pastores. Pour la réunion de 9h a 11h. Chama-se a todos os pastores numa reunião das 9 horas a 11 horas. Na igreja Mirapa na rua 9 aqui no Palanca. Na igreja Mirapa na rua 11 aqui no Palanca. Rua 9. Rua lundi de 11. Segunda a 11. Na 9h a 11h. De 9 às 11. A igreja Mirapa na rua 9. Igreja Mirapa na rua. Lá reunião para passar reunião só. Tem reunião de todos os pastores. Na evaluação e a programa na rua. Para a avaliação do nosso pastor que acabou de nos deixar dias, silêncio a sua memória. Em nome do pastor André Vovi. Que son âme se repose que en paix. a sua alma repose em paz. Dos membros do Bureau da 10ª edição e foi enterrado já. Agradecemos tanto o gabinete pelo sustento por causa do enterro desse homem de Deus. Mon père, Que eu chamo o pai.
visionnaire. Ele é o visionário. Le fondateur. Fundador. Il y a Afamara. De Afamara. Voilà pourquoi nous avons la 7e conférence. Temos a 7ª conferência. 7e édition aliás. Ou então 7ª edição. O servo organiza na igreja. Au 24 a 24 do mês de c'est-à-dire dimanche domingo que vem. Avec précision. Dimanche dimanche o que vem. Estou invité na église de Bethel. Convidamos na igreja de 8h30, je crois bien. De 8h30. 14h dimanche. Domingo às 14 horas. De dimanche ao dimanche. De domingo a domingo. Dimanche à 14h. Domingo às 14. Dimanche à almoço, dimanche às 14h. Primeiro domingo e o último domingo às 14. Mais na semaine, a partir de 8h30. Na semana, a partir das 8h30. Que nos consideram. Consideram o meu pai espiritual. Compareçam nessa conferência. Serão ricamente abençoados. Convido a todos massivamente. Após o culto, temos convites. Na mesa na mesa recebe. Para contato particulier. Para contato particular. Levantemos o apóstolo Bruno. Onde ele está vai se colocar. Ele é o coordenador da fama. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Obrigado, nome de Deus, por sociedade. Donc remercier les Olha, ceder esse espaço. Que cedeu o lugar. Para podermos trabalhar neste. Na equipe na Toda a sua equipe. Irmão Moisés. Gerente. Toda a equipe que trabalha com o Papa Pedro. Que Deus te abençoe. Ok, estamos no fim. Nós agradecemos o Altíssimo Deus. Agradecemos ao Altíssimo Deus que começou conosco e que está ficando conosco. Então, para encerrar, aqui a pergunta que nós não respondemos. É da abertura de responder. Tinha perguntas que não respondemos. Na bureau en particulier, nous sommes disposés pour accompagner nos réponses. Nous sommes disposés après avoir le président passe à la réponse. Alors, dès que nous allons à estão assinalando que o tempo já está escasso. E tem outra atividade para concluir. Aplauda para Deus. Eu gostaria da equipe da missão culinária. Amém. Dia de avaliação é quarta. Igreja LBT. Merci na mutu nyonso. Obrigado a todos. Na equipe nyonso. E todas as equipes. Kombo na Yesu Cristo. Em nome de Jesus. Tobandai mala. Começamos bem. Terminamos bem. Bon appétit na yo. Bom apetite a ti. Senhor, cá 2 minutos telema licolo. Peço que somente 2 minutos. Na honra e anzamba pesi sobo mo pe na honra de Deus que nos deu vida. Vamos concluir. Pai de graça. Merci pour la bonté na yo. Obrigado pela sua bondade e misericórdia. Será que vai projet? Fizemos projetos. Mas você que seja louvado, glorificado. Nós recomendamos e metemos em soki na kati na biso teki na bacouple oyo babandai koyoka na nzete à travers nyonso toyoka kolotika ete ndenge bazala uni pour la gloire de ton Seigneur baoyo mpe bazokɔta na nzela mabala batela bango bakɔta kolanda na nzela na yo bakola bagene
Pambola église nyonso représentée na esika. Pambola association nyonso représentée na esika. Pambola pe mukolo esika oyo. Abençoe o dono deste lugar. Na mutu nyonso asalaki. Todos que trabalharam. Mipambo ezala kati na ye. Que a bênção esteja na musika pe na pembeni. E longe de pé. Graça eza kati kati. Que a graça esteja nas nossas vidas. Soki ozonga te. Se não voltarmos. Tokutani lisusu. Nos vimos, vamos voltar a sons de graça. Obrigado em Cristo. Em nome de Cristo. Isso é louvado a Senhor Jesus. Amém. Amém. Na sala da mopazi awa intercesseur porque meter tout na porte de vis o cameraman intercession na passer à l'aide na sala da mopazi awa bon appétit si tu veux pour les analo s'il vous plaît si tu veux pour les analo comme la kasai na yo na sala mopazi awa na sala mopazi tu vas la kitwana osunga biso s'il vous plaît